Oh, kado may kaptiman. Apay aja mama. Apay ko na ni ma'am yung madika ka nung recite. Mamamot mama. Sakpay ti kaunaan nga nakita yung tima na idekalman mama. Aman, ang tinakisabali nga nakita yung tima mama. Sak lang. Oh, nya nga roti saludsud ni ma'am yo. Nya nga roti dinamag naking ka. Hindi na magmamamang ka. Sino ka daw ti artak tinatang na? Ana? Kay sumot ko na ni ma'am. Anay, apo. Nakitayag na ni mama ta. Tayong bagak nga artak ni papang ko. Anay, apo, Diyos ko. Oh, idamag ko man pay gayam. Nya nga roti favorite subject mo. Math, mama, ti favorite subject ko. Yes! Ay, baka maturog. Oh, no favorite subject mo iti math. Guray man, tatestingin ka manggarod. Aguray ka ta, agpanunot nak ti question. Oh, 1 plus 1. Oh! Ay, nalaing si ka. Nalaing talaga ating ubing nga. Sige, intadyan ti karirigatan na baset. Guray. Oh, 5 plus 1. 6! Ay, nalaing si ka. Tagta din tajay medyo narigri ka ton. Bun mama. Guray. 1 plus 5. 9! Ana? 9? Kasano nga nagbaling nga 9 ko mga di 1 plus 5. Ka, binalitad ko lang nga di damag ko ka. Ay na, madim na sung bata na. Ka, binaliktad mo aja damag mo mama. Di binaliktad ko man di sumbat ko. Ana? Ay na, madin sa amot dayto. No kastoy lang. O, sige, sige. Testingan ka pa'y maminsan pa'y O, sige, sige. Testingan ka pa'y maminsan Wow! O, nalaing ka mo ilang plus. Wun mama, nalaing na plus. Sige. O, talaga, favorite mo timat Wun mama. Basic lang aja mama. Sige. Sige, testingin ka garod. No, talaga mong 10 plus Wow! O, kas pangarigan ni inang mo nga bakit. Wow mama. O, kas ne. Nikan na ka ni inang mo bakit ti nga pulong apple. Nikan na ka ti nga pulong orange. Nikan na ka ti nga pulong strawberry. Nikan na ka ti nga pulong bayabas. O, nagaduha din sa nga pulong gajay. Amo no na plus mo gajay O, anya nga roti sumbat mo ngay. Hindi, thank you mama. Ana? Inikan na garuti ado nga prutas mama. Di ka pa ilang nga nag-thank you. Siyempre mama mo, inikan da ka ti ado nga prutas ka. Ang thank you ka mama.